Чуваш Республикинда да Россия Федерациян тавадевичлі артизе Виталий Петров ширинбилік шулгайла перден уйрылзагайны. Ытлада кеске булны пулдарулы юрышын әмірі. Херіх шул бұрынза халық юрадывне тивишне артиза сумазуса выл журалза үсіне ялда азынука жиртердеш. Вайлы саслы, тапса дыраган чундерех ваделле Виталий Петров юрыш сценария нихшан манышми. Выл журалза үсіне шуртчине азынухыми жапна. Шивықшыннызем унумне чердедексем худеш. Ял музейінде артист күншөлішінден галаса бараган кідес. Районды история бетавандаралық музейін пушлыхе Владимир Серафимов Виталий Егоровичын тандышех темелі. Выл пулдарулы ендешне тыван ялба шәріштенесембе шивық пулны шынерлать. Журалинжеде, Выльмарада, вот перехал хушинде жюлени, районда жюлечи, юлатче галаятче. Юлан не бедегали, пудигал я продал, халфа калашма булдарны, халфа калашма, да, это майнен воспы. Халфа Выльмазар, умба пролебуза, унан чунне, халфа чунне анланца, халфа калашма булдарны, Виталий Васильевич лайх ениче. Шанбай еврена видела их остават, Шанбай еврена манмаспы, Шанбал я на перебе паянда. Виталий Петров потекленех кевешеми енне дурдынна. Шитчі сакырмыш классенде врене дюхне курагану мінде юрламадыдынна. Кайран Шубашкарды музыка училищенде, Гитисра, тада Саратов рей консерваторире білі бұқса, Чываш Патшалов филармониян солисі бұлсадыны. Унда Чываш ень ансамбль ергелене. Амышы ытла яңғы састы бұлны иккен. Виталий Егорович она бұқны деші. Амышы хойде она куадя артизақ пулат пульдесе үстернімін. Сасыда сағыран елінетші. Пиді сағынаттымыршы, пені шәмбек, қамытар башыра шәмбек талант бұл десе. Пені ұмағамын, байылла хитер юрлатшым, анне бұладын девіл. Хитер юрлатшы тоже. Ешке жиын дәрсі ғайзан, құнаны ғайзан. Юрлатшы де бары, анне ғалатшы бары. Наверін детші, шақ қамағыбны бұл детші. Уца урамбай, плехи трехерирдей. Чехрешу мне дамра, ты цатама илердей. Шархисмеденде Виталий Петров тигелешенде венгрередіні. Перенгендеш унда да тванхал хюрисіне шырандарнымен. Чывашки бейілме ядырласа килне келсе гайна. Вещи у их ранах тван дела таврына чываш. Терриле кебене илсе, тван шыржывын ыты кедесесене солдат шинелі беле пірлежден. Шаркебене тұхынса ыты шыржывсенчеде юрлать. Тракьень кевешеме юнерне юрадаган торых. Асыну кашенде Виталий Петров репертуаренде хайлавсем янырарыш. Он юрисен смахисене шыраган сенден бірі, юрисемендер чваш халық поэчі. Ендешісене шенегіне парнелене май Россия давадевишлі артизы шенден пілдерішлі самансемаса илсе галасы бачы. Шулли Шолдербек свап перетре пулат тоже шриплеца калапар. Мы же десятину бек саза пете сайрати пулат. Холарни юрласыше иргалеса күрегензем Юрий Васильев та Юрбаташ ансамбльчи капелла ергюши Мариса Клашкин та Порно жухте Филипп Юрамслукин та Станислав Кондратьев профессор да юрлама врендегене порде ундя жогныши пуштаяшы. Иреш әмірліктеші. Юризем халық чүненде бұрынны жүхне юрыш сценария манышме. Чываш яңғыларын вали Марина Корягина, Юрий Васильев.